I ćao svima, ja sam MC Max, a vi gledate novu epizodu na mom kanalu. Ljudi, danas igramo Urban Basketball. Evo, naš tim će se zvati, evo, MC Max i igrat ćemo sa Buckom i sa Čupkom. Eto, bit ćemo zelena boja i ajmo ljudi. Sada ovo treba da se očitam. Sada čujem malo sporije. Evo ga, nećemo da vas smaramo, samo ćemo krenuti sa mečem. I evo ga ljudi, počeo meč. Prvi skačem za loptu, gdje se krećem. Auć. Čekaj, da mi skapiram ove pravila. Opa, šut Bucka, šut. Da 3 poena, MC Max tim vodi sa. Alo bre, držite ga, jebe vas usta. A ne bre, Ajmo pa, dodaj loptu brate, dodaj loptu. Gle se do, ajmo Bucko, ajde iz ugla. Šut Bucka. I 5-2 za MC Max tim. Šut Bucka, ali tuđeg, ništa od koša, 5-2 ljudi. Sad moramo da im uzmemo loptu, zeznuta. Ujebote, dobro je. Ajmo Bucko, šut, Bucko, pa mačko, ništa od ovog, štete. Držite ga, dobro je. Alo, šta uradio ovaj lik? Šta je uradio? Šut Bucka, a pogodi Bucko, brate. Opa, uzmi Bucko. I, Bucko šutira. Ja, brate. To si mora da pogodiš, ali ništa. Mališa nam pomaže i zakucava. Ej bre, kraj druge četvrtine, ovaj likovi imaju loptu, a jedan ti moja dolaz bal. Opa, ide Bucko, šut za 3 poena, sa distance Bucko 10-4, a zašto si to uradio? Držite ga. Ništa, promašena akcija, ide Bucko, sam Bucko. Sine. Kako zakucanje su svi popadali. 12-4, ubismo ovaj tim. Uje. Šutire mačko. Uzmem loptu, jebote. Sa distance lik šuto, ali ništa od toga. Vodimo 12-4 i tako sa tim rezultatom počinjemo ovu četvrtinu. Kakav šut, loš. Bravo mačko, svaka ti čast. Ovo je bilo dobro, stvarno dobro. Jebota, pogodi. Ništa ljudi, vodimo 8 razlike, nema brige, idemo sa pola. Ujebote, ne smijem da se opuštam. Idemo Bucko, opa, bravo, stvarno bravo, 16-9, 7 razlike, ne mislim da lik nema šanse, odličan šut, neka ga, evo vidiš, vidite više, lik mi to sad ne može, šut. Ništa. Pobjeda ljudi. Ajmo još jedan meč da odigramo. Opa. Ide mačko. Ne smije da te blokira. Brate, dodaj loptu gore. Idemo mačko, šut. Sam si.
A pogodi, jebote, sam si. Evo ga. Šut za 3 poena, Bucka, bravo, majstore. Ujebote, kako nas prođe. Promašio je zakucavanje, ali evo, sada šutira. Bucko, ništa, jebote, Bucko pogodi. Evo ga, 5-0 ljudi. To je taj Bucko. Uje, dobro je, kraj četvrtine, 5-0. Čelo to opet njihova, pa kako njihova, brate, svaki put. To mi reći, gle sa šut, s pola terena Bucko, pa mačko, kako pogađa Bucki. On je šuter za 3 poena, on je naš šuter, šut, opa, to je taj šut. A zašto si to uradio? Što si ga ostavio, Bucko, nisi smio to da uradiš? Šut za 3, pogledajte vi taj šut, ali zakucava Mališa. I sada je... razvalio koš, pocepao mrežicu, iako je nema. Ponovo pogledajte vi taj šut, pa dalje ovo moguće. Pa naravno da nije. Ali ovaj pogađa. Opa, Vaco. Kraj druge četvrtine. Gdje se dva? Bucko, ništa. Ali ovaj sad zakucavanjem blokiram zakucavanje lik. Ide Bucko, šut za 3. Opa, 16-2. Ispade Bucko. Ovaj pogađa za 3. Bucko za 3, drži mali brat. Prelepo mali pogađa ovo. Ništa, brate, šta rade veliko. I promašio je zakucavanje, šut, brate, sa distance, ste vidjeli ovo. Ajmo, dokraćite ih u posljednjoj četvrtini. Šut Bucka sa pola terena. Znači, vidjeli ste i sami šta je upravo uradio Bucko. A sad, ako niste, sad ćete vidjeti s pola terena. Sad ga nije pogodio, ali bitno da je pogodio prošli put. Kako uđe, brate? Držite ih. Idemo Bucko, šut. Ništa. Čudno je Bucko mnogo promašio u posljednje vreme. Opa, loš Bucko. Tako je mali bre, tako je, zakuca je lepa. 8 sekundi do kraja ljudi. Šut malog, mali, 26-8. Bolje mi da odmah šutiraju. Kraj ljudi, Bucko ih je dokajčio na kraju. Ljudi, to je to za ovu epizodu. Hvala vam što ste gledali i vidimo se u sljedećem ljudi. Tada ljudi, čao!